Efrititio. Amamrani amani agana mamrani amani asante mamrani efrititio. Efrititio. Anunti na odose wa memenu abasi want na wa ema mamrani na mamrani efrititio. Me kai muse so refi ukromo ina benya wira bedase amamrani amani efrititi amparo. Adwa gospel Hemaa. Yeah, mamra, ya to twin, minuanum debi ebe haye pa. Mamra, ya to twin, saya to twin, debi ebe haye. Yeah, mamra, odosa wa memenu abase ya to twin, free samamre ifrititi. Yeah, mamra, ya to twin, saya to twin, debi ebe haye. Mamra ya to twin, na mamra nyina frititi wate. Oduma kuma body nyina wadi amane ka won ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ya mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo abo amodi amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana ye nu nti na asante ne otumfo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na Mampong ne da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si wo moni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel Hemaa na menka bi shemu na so amamre nti ene makoya agenda ambassador echesa amamre wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamre ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene yeah, amamre efrititio. Yes, amu ye amamre efrititi amparo. Yeah, amamre amu hapa. Yes, amu ye gemu adebi ebe ye moba. Yeah, amamre ya tuntunye. Ani ade kwa baby aye dinku ni marmatre ye. Yeah, odo se wa batampa. Amamre aba mami ye mawambo. Yeah, kwa so anye waduma wate. Efrititio. Amamrani amani agana amamrani amani asante mamrani efrititio. Efrititio. Anunti na odose wa memenu abasi want na wa ema amamrani nyira na amamrani efrititio. Me kai muse so refi ukromo ina benya wira bedase amamrani amani efrititi amparo. Adwa gospel Hemaa. Yeah, mamra ya to twin minuanum debi ebe haye pa. Mamra ya to twin saya to twin debi ebe haye. Yeah, mamra odosa wa memenu abase ya to twin free samamre ifrititio. Yeah, mamra ya to twin saya to twin debi ebe haye. Amamra ya to twin na mamra nyina fritete wate oduma kuma body nyina wadi amane ka won ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ye mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo abo amodi amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana ye nu nti na asante ne otumfo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na Mampong ne da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si wo moni adwuma amamra ye nto twene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel Hemaa na menka bi shemu na so amamre nti ene makoya agenda ambassador echesa amamre wo ya ye nto twene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamre ye nto twene o amamra ye nto twene
saya to twenia dabia be haye ni ye amamre ye frititio yeso mu ye amamre ne frititi ampa ye amamre enwi apa yeso mu ye je mu dabia be ye mobo ye amamre ye to twenie ano ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma ye ye odo se wa ba tampa ememenu ya ba mami ye ma wa mo ye kwaso anye wadwuma wate onya akopɔ twedi ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa ba ye oni pa sabre na ko be ye okay nana no kuso achira otufo ayo ko here nana Agyakuma kusi ababiro nana Agyakuma kusi ababiro amachi baro here na Mampong here wo kochira here die aduru so a wo kro no eye adekrom adotindon here nana no na akwakwachia eye da se na university apia meten sinyama nana buabasa otufo janse here nana enso akatachie edbofo kwa pia akatachie edbofo kwa afei eye mamtek ana se meka se Mampong College of Education and edu hey school yi edan fie wo ha na ko hwese de maami aye school yi a that is Mrs. Nyankwada College of Education Asante Mampong principal also Ababegro. The local council of churches are so for our Asante Mampong. A year of Kabuko and after Sunday, also Ababechia. I want to hear Nana Angeline Boate. And Bebe Yenso, Lura, Naimawaha. Nana, I go to Jamasa, Bicham. Local council of churches, a local president and our chairman, and then for that in Namchum, our exchange. Engineer, the Ancasamesua, Yetua, Papa, Yetua, Swaya, Nanam, Sanjino Gusso. Nana Crabbe Hemaa, Eddie Sanjin. Mukosia, Napanya Hemaa, Dika, Nanam Yadamas. Yabas, cameramen, and the one position, Madame, what kill him, okay.
titio amamrani amani agana mamrani amani asante mamrani free titio anunti na odosa wa memenu abase want na wa ema mamrani na mamrani free titio me kai musa so refi ukromo hina benya wira bedase amamrani amani free titio amparo Adwa gospel Hemaa. Yeah, mamra. Ya to twin ye. Minuanum de be high pa. Mamra. Ya to twin ye. Saya to twin ya. De be high you. Yeah, mamra. Odosa wa memenu abase ya to twin ye. Free samamra free titio. Yeah, mamra. Ya to twin ye. Saya to twin ya. De be high you. Amamra ya to twin yo na mamra nyina free tete wate oduma kuma body nyina wade amane ka ho ene amamra se ye fantna stasi so amamra wa ya to twina da bia be ya mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamra nyira ai onya nkrupo twedi ampo aboa mo de amamra akwaje abasobode amamna fie wo Ghana ye nu nti na asante ne otumfo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na Mampong ine da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se wo moni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel Hemaa na minka bi shemu na so amamra nti ene makoya agenda ambassador echesa amamra wo ya ye nto ntwene wate so mu ye so mu ye na amamra ye gina
Titio Amamrani amani agana mamrani amani asante mamamre nefri titio Efri titio Anunti na odosa wa memenu abase want na wa ema mamre nyira na mamre nefri titio Me kai musa so refi ukromu ina benya wira bedase amamrani amani efri titio
Planting for food and jobs. Nana Adodankwa Akufuado. Adogagai Adopremai. Nana Adodankwa Akufuado. Adoscampededi. Mama Ba. Wano Enano. Yo, Santre Neba. Santre Nenam. The African Messiah. The African Messiah. Nana Adodankwa Akufuado. Asante Mampong mani emuni ebeye. Cameramen some come the other side say gagrama yai. Esa mo sinana no wani. Yesremo onko ga Nyankopon hira. Yes, onabo apiakumi. Onene nana do akwa akufo de bapani ewo Asante Mampong. Won na yi omuchemu no. Yo. Ghana mampani be de akire yire. Obaba Samira Baumia. Samira Nyankwada. Here. Yes. Second lady. Hajia Samira Baumia and I see Femono. One Andy. The hard working second lady. The incoming first lady. The incoming first lady. The hard working. The incoming first lady. The hard working. One for Difie. Agyakuma. Omo efa akoma Ghana mapeni akwamba. Second lady of the Republic of Ghana, Excellency Hemaa Baumia. Watch ya, Nananum Hemaa. Agyakuma Ochia Ghana mapeni. Yes, Agyakuma. Elmanachi, Mampong Hemaa. Nana Agyakuma Difie. Yes. Okoma Ghana mapeni. Obapa. Tokwa. Mampong Hemaa. Wani ni nuyanu ni abusia ni nyina. Mituma ni amehu akwasi kansa jamna bedi akon. Eni bedi akofam. Omo atu santene. Ten. Na eye abusia pani na nabo achi ajamai. Ena gas. CEO edi Ghana gas. Dr. Asante. Afei eye bedi akofamle. Na Mampong Hemaa na Agyakuma Difie. Wani ni nuyanu. Ena atu santene. Emma, potasi adisipreko amodan sasro abusia na ekochia Ghana mampeni na Adodankwa Akufuado. Nini mono na second lady Excellency Samira Baumia. Also Echana Nanom Hemaa. Only your incoming first lady. The hard working second lady. Na Adodankwa Akufuado yada wasise mra Mampong mai. Na wotuda obaye ehiyeda exercise uye kunampa. Wana Mampong Hemaa kotuna nimuno. Na Agyakuma Difie. Hemaa yesle ko dabase. Wana ena ochaferi en cancer jamna family. Wamuna etiano ena tatu CEO akwasi cancer jamna bedi akọ. Wani ni miano. Emani mema. Wamuna atosantre. Wamo etia. Cancer jamna bedi akọ na edu so. Wana etia ye Ghana mampeni na Adodankwa. Papa pepe o pero wona sam. Na owoto no wote mango wa hobrase. Tubi ni kwase tubi. Mamu chidro no sumusheni hiyo. Webi chidro. Yeslamo security tina yeye ni seye. Asante Mampong amani e. Wode se prako dance aso se frita. Na je se e di ye pa. Ekwanza maye ena akochia. Oko abakochia Ghana mampeni.
waha. And the man know what you know. When they also challenge me, and the brother waha. One says he cannot buy 8 o'clock and 2.
Efri titio Amamrani amani agana amamrani amani asante mamamre nefri titio Efri titio Anunti na odosa wa memenu abase want na wa ema amamre nyira na amamre nefri titio Me kai muse so refi ukromo yina benya wo yira bedwase amamrani amani Efri titio amparo Adwa gospel Hemaa Mamra, yanto twini, minuanum debi ebe haye pa. Mamra, yanto twini, saya to twini, debi ebe haye niyo. Mamra, odosa wa memenu abase yanto twini, free samamre ifri titio. Mamra, yanto twini, saya to twini, debi ebe haye niyo. Mamra yanto twini na mamra nyina free tete wate. Oduma kuma body nyina wadi amane aka won ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ye mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana yenu nti na asante ne otumfo se tutu abebio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na Mampong ine da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bedwonsem adwa gospel Hemaa na menka bi shemu na so amamre nti ene makwaya gender ambassador ekesa amamre wowo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene Yeah, amamre ye free titio. Yeso mu ye amamre ne free titi amparo. Yeah, amamre ye mu hi apa. Yeso mu ye je mu ade bi ebe ye mo ba. Yeah, amamre ye tontwini. Ano ni ade kwa ba bi aye di nkuni ma na kre ye. Ye odo se wa ba tampa. Amamenu aba mami ye ma wa mbo. Ye kwaso anye wadwuma wate. Onya akopɔ twedi ampo wo sira wo be sira wo. Yeah, odo se wa bana bai. Yeah, oni bani amamra